Yes, amarira turayamenyereye ni Neymar Junior dos Santos ndetse n'ikipe ya Brazil bari mu gahinda kenshi nyuma yo gutsindwa na Norvège ibitego 2-1. Ni igitego kimwe cyabonetse kuri penalty ya Neymar Junior ku munota usa n'aho ari uwa nyuma y'uko Erling Braut Haaland ku munota wa 79 ndetse no ku munota wa 90 yaje kuba atamo ibitego 2. Iyi match ni ikipe ya Brazil yaje kubonamo penalty mbere mu gice cya mbere ariko baza kuhusha iyi penalty. Ni ikipe ya Brazil yabonye uburyo bwinshi bwo kuba yabona igitego ariko biba ibyibura amahirwe bayabyaza umusaruro. Ni Norwegian Vikings batsinze aba Brazilian Samba Boys. Aba Samba Boy rwose bagiye kwibyinira iwabo muri Brazil batahe kabisa. Round 16 rwose nuko iri kugenda igenda, nuko biri kugenda byicagura, ni rondo riri kwivangura n'ibijura. Ariko noneho rero ahangaha ho wagira ngo abajura ahubwo bivanze n'irondo. Ku nshuro ya mbere ikipe ya Norvège yitabira igikombe cy'isi, reba amateka iri kugenda ikora, reba ikuyemo Brazil yagiye ikuramo n'andi makipe. Ni ikipe ya Norvège ya Erling Braut Haaland. Ni ikipe ya Norvège urebye abasore bayo basa naho atari abasore ba star twavuga cyangwa se ibinyenyeri bagaragara hano ku ruhando mpuzamahanga, ariko ikipe ya Norvège rwose iri kugenda ikora amateka. Ni ibi ngibi yakoze ikuyemo ikipe ya Brazil isa naho iyirusha cyane mu gice cya kabiri, nubwo igice cya mbere cyaze kuba cyiharirwa n'ikipe ya Brazil. Iyi match ikipe ya Brazil yakoze amaramplacement asa naho amwe ari meza andi ari mabi, kuko bakuyemo umusore Matheus Cunha bashyiramo Endrick. Byari byiza, byari wonderful kabisa. Wabonye ko umwana Endrick warugiyemo yabaye nk'utanga umusaruro, ariko remplacement mbi rwose mbi, bakuyemo Bruno Guimaraes ndetse baza gushyiramo n'aba ba Neymar. Ibintu byateje ikibazo rwose, ubona ko bibuze balance. Ikipe ya Brazil ishaka kwataka cyane ariko biza kuba byaba ibibazo kugira ngo ibe yabona igitego muri Norvège. Ikipe ya Norvège ya Haaland, ba Alex Scott n'aba Martin Odegaard, abarobyi cyangwa abagashyi rwose, aba Vikings bageze 1/8. Ni quarter final kuko ni round 32, ubwo ni 1/16, ni round 16 ni 1/8 na round 8 iyi ngiyi ni 1/4 rwose, ririho ryivangura n'ibisambo. Mu kanya hari match y'ikipe y'Ubwongereza na Mexique igiye kuba iba live rwose. Match y'ikipe y'Ubwongereza na Mexique, abantu bari gukurikirana match mwabonye uwitwa Aisha Speed rwose yaje yifanira Brazil yasaze, ariko murabibonye hariya aho abanya-Norvège aba Vikings bariho bagashya rwose, yari arimo asubiramo izi celebration zabo. Ikipe ya Brazil ikaba ivuyemo ityo, ikaba inantutsemo. Ariko ibi ni ibikibaho, ikipe ya Brazil inantutsemo, inyoborotsemo rwose, mugari wa Fuad inyoborotsemo. Mu rukerera rwo ku gitondo ku isaha y'isa 8 round 16 turaba dukurikirana ikipe ya Mexique n'ikipe y'Ubwongereza. Ejo isaha ya 3 z'ijoro tuzaba dukurikirana ikipe ya Espagne n'ikipe ya Portugal. Iyi match ni umuriro. Iyi match mushobora kuza mukumva ngo wapfuye umuntu, ngo umuntu ngahasize ubuzima. Ni ukuri kw'Imana, iyi match ya Espagne na Portugal rwose iri muri match zari zitegeye. Aya marira ni menshi ya Neymar wirira urashaje rwose wa muvandimwe we. Iyi gahunda yawe
urashaje Neymar byagezeho noneho mu kibuga ashaka gutangira gusa n'umuntu urwana ariko ewana bisazi ariko ewana ikipe ya Brazil rwose inantutsemo ariko iki gikombe cy'isi kweri uwakibaje iki gikombe cy'isi kino gikombe by'isi rwose byagiye bitungurana. Twabonye ukuntu Umudage yavuyemo bamwemo na Paraguay neza Jonathan gushyiramo penalty byabaye ibibazo. Niko nawe kweri Jonathan niko nawe kweri Bruno Guimaraes ahushe penalty arayihushije hagati mu mukino byibura. Alisson Becker yakoze amasevu menshi ariko ibintu rwose bikomeza kugorana. Umuntu bita Casemiro rwose ntacyo twagushinja, witwaye neza wa muhungu wanjye we, witwaye neza kabisa rwose. Baba we ubuse ibi bintu biravugwa hehe? Baravuga ngo iki? Okay, noneho munshakire namwe ikintu tuvuga tubyite ngo iki? Ku munota wa 14 Bruno Guimaraes yabonye penalty wana bacekinze y'inshuro ibihumbi, penalty arayihusha. After irangiye ubusa ku busa. Ku munota 79 njya kubona kuri assist y'akana bari bashyizemo bagashyiranyemo hariya na uziko ibitego byombi bya Haaland ni assist z'umuntu umwe. Urabona ko umutoza wa Norvège yakoze amaramplacement asa naho ari meza kuko abana babiri yashyizemo Oscar Bob n'aka kana ka ndabivuga nte noneho ibi bizina n'aka kana rwose byabaye ibintu byamuhiriye. Aka kana gatanga assist ebyiri. Ku munota 96 Neymar bariye umuhondo rwose wo kwihambira. Iyi penalty bayishyizemo ku munota w'ijana kugira ngo urujana rwose yayirunzemo bati full time, bati uyishyizemo rwose. Urabona ko uyu muzamu wa Norvège yabanje gusa naho amutera ubwoba amuhabye ati hehe turayishyiramo ati ndayifata. Igihe amuhabye rwose biza kurangira yirunzemo umuhungu wanjye, ariko abantu bakoze rwose irakoze Norvège irayatwitse. Ndavuga amapari, abahungu banjye bakoze amapari rwose arahiye mvugira ngo arahiye rwose ntacyo wambwira rwose, nta kindi cyo kuvuga. Ikipe ya Norvège rwose kuyemo Brazil none se tubivuge ngo iki? Ivuyemo ikipe ya Brazil ivuyemo rwose, nta kindi cyo kubivugaho, ivuyemo mu kanya ku isaa 8 rwose. Dutegererezanye nk'abategereje umukiza, twirebera match y'Ubwongereza na Mexique. Ejo saa 3 nyine nk'abandi bose tuzirebera match y'umusaza wacu Cristiano Ronaldo. None se twabigenza dute? Ari wowe se wabigenza ute? Nkawe wabigenza ute se? Wabigenza ute? Norvège ikuyemo ibi ni ibiki kwe? Wabigenza ute nyine? Twitegereze nyine. Baba we ayiwe mama, ntakundi nyine, ari wowe se wabyita iki? Ikipe ya Brazil rwose ivuyemo vamos. Ni igikombe cy'isi, ni round 16 rwose ivuyemo.
noneho munkundire mukande akantu k'agasubscribe mu rwego rwo kugira ngo utu tuntu rwose mugumize mutubone, ikivamo mbe ndababwiye ati ivuyemo, kikijyamo mbe ndababwiye ati kigiyemo, wabyumvise? Kanda subscribe rwose tukomeze kubana hano kuri Eyodem TV.